مثلا وزیر عمران خان گشته که پاکستان دوزی زرانی سر ضمیر سودا جنک بو گئی تیوگی راج گندک بو گئی کہ زور تو زور بو گئی اور بہا و زور سیاست پاکستان پد منطق کو تک فلور کراسنگ کنو کے واسکانی سر اراد گرانا عمران خان گشته کہ تحریک عدم اعتماد روز نزدیک بھی درست پاد کائند اور پاد ایر کرنے کے جاگا نبی مسلم لیگ نو نے نائب صدر مریم نواز گشتے کہ عمران خان گورا نو مزن وزیر عہدہ آئینی جواز پشنکب تک دیگرہ شوکاس نوٹس دے گا پیسر ای شوکاس نوٹس سے پسے بدے کہ تیوگی راج طرح دادا عمران خان تیوگی پاکستان نیزگاری گران بائی بے روزگاری اور بے ایمنی ایک اوری چاہتا دوڑ تک تحقیقارانی بنجائی وزیر شیخ رشید گشتے کے OIC کانفرنس کس پادمال کتنکا اپوزیشن زانت کے آنی گورا مردم نیستی تحریک عدم اعتماد پروش وارتن کسانی مردم مزن وزیر مخالفت کرنے گئے اور میں ووٹ تئیے آصف زرداری نواز شریف اور شہباز شریف بڑی مردم عمران خانہ پروش داد نہ کنا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گشتے کہ آگاہ دا دوشنبے اسپیکر تحریک عدم اعتماد پیش نکا پارلیمنٹ اچھا درنیائی پدا چاری گڑا OIC کانفرنس چون بھی اسپیکر پارلیمنٹ انچارج PTI کارندہی جوڑ مبی دا ہما واحدے کے چا اسمبلی پادمیائی دا کے مارا میں حق دیگ نبی بنجائی وزیر حماد اظہر گشتک کے ای 40 سال کوانی پاکستان نہیں تحریک عدم اعتماد بے سوب بھی اتحادی مارا گرابتے اور لاہتی مردمہ وطی ردی مارے تک آمارا گرابتے اور محلوق ضمیر فروشانی خلاف ظاہر شانی کرنے گئے صدر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گشتے کے سندھ ہاؤس سرورش پاکستان سرورشی ما جمہوریت حاضرہ اوپار کوتگاں اور سرکار زارگی کے ایک تحریک عدم اعتماد سوگمند بتک اگر کسی نے ضمیر درد شا ووٹ نہ آئی مرضی سرکار جند باس گوا دیا گیا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ بتک قومی اسمبلی اسپیکر ہم تحریک انصاف کارندہانی زبانہ گپ پئی PDM میں سروک مولانا فضل الرحمان گشتک کے ماچا اولی روچا ایک قومی مجرم خلاف اشتاتگی مانوتی منزل سرے موتی کارندہ زاو بد حیل ندا تک ما دلیری سیاست چوتی لوگا دربر تک اور نا اہل اور ناجائزی سرکار وتی انجام سرکنک بھی ماگو دلیری میدان اشتاتگی شنکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتے کی در ملکی طاقت عمران خان سرکار دور دے گے تاثر رستک عمران خان چہچ کسا بلیک میل نبی PTI سروکا تنیگت زہرشانی جار نجتک کس تو کینگے گیش بتگا باید کم بیبا ما جیڑا آستا آہا گسرا گا پتران بہگ لوٹی پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی باس قادر خان بندو خیلہ گشتک کے تحریک انصاف باسکانی نیمگا سندھ ہاؤس سرا اورش سندھ سرا اورشی سندھ ہاؤس سرا اورش کنک بتگ اسلام آباد پولیس بے توار بتگ PTI کارندہ دروازہ پروشتگو سندھ ہاؤس تہا پوترتگا اسلام آباد سیاسی جاوران سر سپریم کورٹ نیمگا سپریم کورٹ بار آئینی درخواست سر کیس گوشدارک چیف جسٹس عمر عطا بندیال سروکی دو باس کی بینچ کیس گوشداشت تک اٹارنی جنرل خالد جاوید خانہ آمدگی سے پیش تک سپریم کورٹ بار وکیلہ آمدگی سے پیش تگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال گشتے کی درخواست گزار لوٹید کے قانون سرا عمل بھی بیت درستی سیاسی فریق صبر و پاروے کنا پاکستان تحریک انصاف دلگرانی باس کا شوکاس نوٹس دا تک پاکستان تحریک انصاف چاردہ باس کا نوٹس دے گو تک ایشانی تہا نور عالم خان افضل ڈانڈلا نواب شیر وسیر راجہ ریاض احوار احمد حسین دہڑ اور رانا قاسم نون غفار ووٹو اور باسط بخاری حوارہ شوکاز گوشک گوتے کے دلگرانی باس کا کڈنی دے گوتے کہ امرزن وزیر دیما پیشوے با پاکستان IMF نیمگا 96 کروڑ ڈالر کستانی سر غیر یقینی جاورانی دیم پانی IMF پیٹرول ڈیزل اور لین سر ریلیف ہوار ٹیکس ایمنسٹی سر دلگرانی استی پاکستان چا IMF 6 ارب ڈالر تحت انیگت 3 ارب ڈالر رستگ مزن وزیر عمران خانہ گشتے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جنوری نسبت 2 ارب ڈالر کمی بتک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یوکا 0.5 ارب ڈالر پشکب تک برآمدات تنیگت بورس تری سطح ہیں
الیکشن کمیشنر لائر دیر کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی سرا مزن وزیر عمران خان سرا 50,000 کلدار جرمانہ جتک الیکشن کمیشن نیمگا شنگ کتگی بیان گوشک بوتر کے جرمانے فیصلہ ردا کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی کرنے کے سرا مزن وزیر ہوا خیبر پختونخوا سر وزیر اور بنجائی وزیرانی سرا 50,000 جرمانہ جنک بوتک ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لائر دیر جرمانہ جتک وزن وزیر عمران خان علافہ تحریک عدم اعتماد معاملہ سر سیکریٹری قومی اسمبلی عباس کو نوٹس داتگا نوٹس عباس کا گوشک بوتک کہ آرٹیکل 95 درچ عدم اعتماد تحریک جم دیگ بوتک منع آئی کاپی ہم رستگ زانک بھی کہ اپوزیشن وزن وزیر علافہ تحریک عدم اعتماد درخواست جم داتگ